आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahanbada maru oiba pau BJP Manipur Pradesh ki President A Sardana hairi haujik maki oina dol asigi ticket lauthokpagi wafam leitri JDU na Manipur da nupi da sakti piba amasung afaspa lauthokpa yauna hiram tarani thoi da mikhal thengnagani hairi Manipur da ngasi COVID positive oibagi sang sada kundasmik nipan yauki nauna miyoi samari yankhani thoi COVID-19 positive oiki Pradhan Mantri na hairi ngasi malemgi leibak kayana Bharata anoba midyang ama thamlakliba asibu mai pakhan bahibasi naharol singgi khutta lei amasung Uttar Pradesh Vidhan Sabha gi ahanba tangka chemical da punna mireb satrukul humdoina lamba taunaragani Leibak sida Omicron variant lakpadagi COVID-19 gi anoba case hengalakliba si yenglaga ikoi pumnamakna section si vaccine kape arba miyoi singna thuba matamda vaccine asigi dose suna kapthokpiyo amasung atopa miyoi singbusu vaccine kapada mateng pangbiyo laisar asidagi ngakthoknaba face mask upiyo foot taruki social distancing thambiyo maimit amadi khusa sengna hamdokpiyo COVID-19 ga mari lenaba ipau singidamak national helpline number sing 011239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyo hauzik mapung oiba pau lakliba Manipur Vidhan Sabha mekhal ga mari lenana BJP gi mirep oigadaba singi maming hauzik phawbada dol gi national secretary singna lauthokpa leitri social media da thagatnariba BJP gi mirep singi maming matha adu aranba ngaktani amadi miyamna thajabidanaba BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardana appeal tawri Akashvani Imphal gi ipau kangbuga wari sanabada Srimati Sarda Devi na hai BJP dol gi oina lakadoriba Manipur gi mikhala sida mirep oigadaba singi maming adu dol gi higher authority na leplaba matungda Manipur da khanghalakadabani hauzik phawbugi oina asigumba khanghalakpa amata leitri maram aduna hauzik social media da BJP gi mirep ni haiduna thagatna rekliba punamak ranba ngaktani masigi matangda Akashvani Imphal gi news editor Thoksom Jogendrajit ka wari sanaba BJP gi oina Manipur gi mikhal asida mirep ni haiduna aikoina social media da list ka amuk thinane masi kadai phawbok chumuno madam hauzik se koi party gi ticket se officially center gi higher authority dagi lauthoe haidana officially pirakpa leitri ticket lauthopa ise at least state president na officially aikoida copy soidana pirakane the center na aduna hauzik tawriba mayam singsidhi aiko official oide mikhal maya sun naksal laklabani na lakadriba mikhal sida BJP gi oina candidate ki list asi karamba matunda lakthokani haina aikoina expect tawba yai hauzik se matam leiraktrabani na khoi thuna budi adum tawrakpagi possibility di leire adum update tawrakani moina aikoida hauzik phawba BJP gi oina mirep singi maming lakthopang ngamdribasi aikoigi party gi manungda haibdi dol gi manungda chamamnaba natraka yenaba leibedagira yam sengna haujikan kesu aikoi yetnaba kesu thoidokpa leiteba aikoi kitang tawgadaba formalities higher authority gi karigi amamagi adugi lotion adaba kochen gabada adugi matungina akoi ngaina bai wane bako phase 9 abu haido so amabu tawrasu center na khoida update tawkani Jiribam Vidhan Sabha Kendra dagi karakhiba Muhammad Asabuddin MLA pham thadokre masiga loinana mahak ngasi Janata Dal United ta yaukre Muhammad Asabuddin na MLA pham thadokpagi matangda Vidhan Sabha dagi aiba serol ama thokre serola dugi matung ina Jiribam Kendra singasi dagi MLA pham hangba kendra ama oire haina lauthokre Sri Asabuddin na Janata Dal United ta yarokpada dolgi lusingba singna taramna okhi oirakliba rajniti gi ahongba sigi matangda ikhoigi Jiribam paumigi paudam Manipur ki nongsup thong mariba Jiribam district ta taran thoi suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal gi damak district asigi oina rajniti gi on makhra dingasi lakre habi yai center da BJP na luchingba sarkar da chungsin ba rajniti dol ama oina leriba Janata Dol United ta tarama thoi suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal da independent mirep ama oina mai pakhiba MD Asabuddin ngasi Janata Dol United ta yaukre panba yai MD Asabuddin tarama thoi suba Manipur Vidhan Sabha gi mikhal da mirep taruk napnabagi manungda vote masing lising ni pan chamaga marhuma pan phangduna mahaka khwaidagi nanaba lamba oikiba INC gi thaudam Devendra dagi vote masing lising amaga chatruk yankhai henduna mai pakhibani lakliba mikhal asigi damak oinadi kari karamba hongba sing lakadagi habaddi yenkhiba tari
आकाशवाणी इम्फाल की पाव की दमक जिरीबामदगी नाथेम बिसजित नाकल अमरोमदा जनता दल यूनाइटेड मणिपुरना लाखलिबा मणिपुर विधानसभा मिखल असिदा दोल की माइकेदगी मिरेप कुन मंगारोम थागतनबा थौरांग तौरी हाइरी हिरमसिगी मतंगदा दोल की जनरल सेक्रेटरी मैस्नाम दोरेन आकाशवाणी इम्फाल दा हाई हयेंग दोल की कोर कमिटी की मिफम पांगथोकलबा मतुंगदा मिरेप सिंगी मिंग लाउथोकनबा होनरी मांगना हाई मिखल असिदा जेडीयू ना नुपीदा शक्ति पीबा अफसपा रिपील तौबा क्लास 12 फाउबा लेमना महि तमहनबा अमसुंग मणिपुरदा मालेम थाके इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतनबा यावना तोंगान तोंगान बहिरम 12 मिखल थेंगनगनी लेबाक असिना निंगतमलकपा चही 75 सुरकपगा मरी लेनाना पांगथोकपा आजादी का अमृत महोत्सव थौरमगी सरुक अमा ओइना इराई दुमित खुदिंगी अखनबा क्विज की थौरम लेपतना संदोक्तुना लाखली ngasi क्विज की दमक क्विज मास्टर दा खुसी नजरी ताबिरिबसिंगबु ngangbam kiranna taramna okshari आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांगबो मसुंग राज्य के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुण्य सिंजबा आजादी का अमृत महोत्सव क्विज प्रोग्राम के 15 सुबह एपिसोड की वाहंग हंगजरी वाहंग अदुदे एंग्लो मणिपुरी लाल लिसिंग मसनिपान मरफुतरा माथोय की मतुंगदा ब्रिटिश ना मतम मदुगे सिलेक्ट लोई थाकिबा मणिपुर की अथौबा दु कनानो द क्वेश्चन इज नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ मणिपुर हु वाज एक्साइल्ड टू सिलेक्ट आफ्टर एंग्लो मणिपुरी वार 1891 अखोई ईमेल एड्रेस airinfalnewsquiz@gmail.com दा इसागी मिंग लाइफम अमदी कांटेक्ट नंबर गलोइनना अदोंगी पाउकुम थाबिरओ ममांगी इराई नुमिता क्विज प्रोग्राम असिगी कुनमरी सुबह एपिसोड हंगजकिबु वाहंग इंग लिसिंग मसमापन कुंथ्रादा चिटागोंगदा लैबा ब्रिटिश सिंगी खुलाई थंफमदा अटैक चथकिबदा लुसिंगकिबा मियोय अदु कनानो वाहंग असिगा सुम पाउकुमदी मास्टर दा सूर्या सेननी हाइबसिनी ख्वाइदगी हाना सुम पाउकुम पिरकिबा मियोय अहुम खंगतचरे मखोइसिंग अदुदी अहानबो विनरना खोइजुमान ममांग लैकाइदगी असालता ताउरेमनी आइगी मिंग ताउरे मसलता देवी अहा खोइजुमान ममांग लैकाइ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तगिनी अहा हौजिक कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल डायरेक्टोरेट फाइनल ईयर दा बीएससी नर्सिंग तौजरी असुमना एआर इम्फाल न्यूज यूनिट अमदी राज्यगी आर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट पुनः सिंबीदुना पांगथोकपा आजादी का अमृत महोत्सव की क्विज प्रोग्राम असिदा यावबा फंगजदुना विनर ओइबसि अयाम हराउजै अमसुंग हौरकलिबा नहारोसिंगना प्रोग्राम असिदा पार्टिसिपेट तौबिदुना विनर अमा ओइबियु अनिसुबो विनरना घरी अवांग लैकाइदगी थोकसम रोशनीनी अहुमसुबो विनरना सिंगमई थोंगाम लैकाइदगी सोइबम फिलिपनी विनर सिंगदा कांग्रेचुलेशन पिजरी लोइसिलकपदा ngasi की 15 सुबह एपिसोड की क्विज की वाहंग अमुक हननिंग सिंगजरी एंग्लो मणिपुरी लाल लिसिंग मसनिपान मरफुतरा माथोय की मतुंगदा ब्रिटिश ना मतम मदुगे सिलेक्ट लोई थाकिबा मणिपुर की अथौबा दु कनानो द क्वेश्चन इज नेम द फ्रीडम फाइटर ऑफ मणिपुर हु वाज एक्साइल्ड टू सिलेक्ट आफ्टर एंग्लो मणिपुरी वार 1891 राज्यपाल ला गणेशना लेबाक असिगी फ्रीडम फाइटर लाला राजपत राय की मपोंग नमितंग असि याइफा पाउजेल पीरी माकी पाउजेलदा राज्यपाल हाई भारत की निंगतम लांदा थौना फना कथोकपगा लोइनना लांथेंगनरंबा पंजाब केसरी हाइरगा सुखंगनबा फ्रीडम फाइटर असि लेबाक असिगी मियामना कैदौनुंगदा काउबा लेते ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी मणिपुरदा हौखिबा पुंग 14 दा नौना मियोय समरी 92 कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मियोय अमा लैखिदे राज्य की हक्सेल विभाग नंगसी नुमिदांग वाइरम थोकपा चेरोल अमदा हाई पुन्ना मियोय 2,292 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय समरी 92 पॉजिटिव ओइखिबनी ngasi ओइना पॉजिटिव ओइबगी सांग सादा 10.9 नि हाइबा मतम सिदा मियोय समरी सुमना तरे लेना सिदगी नाबा फखी नाबा फबगी सांग सादा 35.9 नि हौजिक एक्टिव केस 3,394 सुमना मरी लैरी अमरोमदा कोविन की पाउना हाई ngasi नुमिदांग वाइरम पुंग 5 फावबदा राज्य सिदा पुन्ना वैक्सीन डोज 1,13,000 9,994 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज 1,13,000 हेना मसुंग अनिसुबा डोज ना 1,10,000 हेना कापख्रे प्रिकॉशन डोज ना 10,13,992 नि लाकदोरिबा 12 सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा थौबाल अमसुंग कक्सिंग जिला दा मिखल की मथौ तौगदबा पोलिंग पर्सनल सिंग अमसुंग जिला अनि असिगी कोविड वैक्सीन कापा यारबा मिपुं खुदिंगमक अथुबा मतमदा वैक्सीन कापनबा जिला अनि असिगी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर सो ओइरिबा थौबाल की डिप्यूटी कमिश्नर न हाइरी अखोगी थौबाल पाउमिगे अखनना उनबदा डीसी अहनथेम सुबास न हाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पौताक मतुंग इना
ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯡ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ Election si pangthok tabadi adaba dubu the Election Commission of India na hujik hairi basi polling personnel sakadoriba sing sisu candidate ki site ki su magi he polling agent oigadoriba amasung counting agent oigadoriba puna maksi double dose kapaba to yaragana precautionary dose ko kapo hai sigum bannatta bagaiti koi election duty sakpa yaroi hai aduga ai counting agent oiba yaroi polling agent yaroi hai akan instruction lai aina prajada appeal dogjaning basi vote ki matam su yaropanina koina covid sandorakadra haibagi chingnaba yam leijai covid vaccination kapthok pidriba mioi singsina thokpi raga covid ki da kapthok Handakta Imphal East ki harau rogda pangthokpa thoram amada RSS ki lusingba Dr. Mohan Bhagawatna Manipur bu Mahabharat ki Manipur gum uhanba maongda wangang khiba adu Justice Committee Manipur na yamna kana yaningdaba phongdokli lup asina thokpa serol amada Dr. Mohan Bhagawatna phongdokhiba wafam sing aduda English masanipan marfudara mathoi gi Anglo Manipuri landa Manipur gi damak thawai thakraba athoba freedom fighters singi matangda singthakhiba adubri thagatli hairi Assam Rifles ki None Battalion sinduna ngasi jila asigi Bolongdai khulda angang singi layek pasangdamnaba ama pangthokre thoromduda angang singda stationery gi polam kaya yenthokhi pawgi marak thatna tenba break ama COVID-19 nagi ngakthoknaba changselakliba khongjanggi saruk ama oina January tarik 3 dagi hauna chahi 15 dagi 19 gi makhada leiba angangsingda COVID-19 vaccination gi khudongchaba fanghanjare lising ani manga taruk amadi tareta pokpa angangsingna vaccine kapa yaragani online gi khuthangda natraga vaccine kapam singda school ID Aadhaar card disability certificate natraga passport saktak che singi maraktagi ama pubiraklaga vaccine kapa yare chahi kangrup asida kapka dawriba covaxin asi second dose na numit kunipani leiraga kapka dabani chahi kangrup asida leiriba angang khudingmakna suksoi soidona vaccine kapi ho masada anaba leiraba amadi thagi kongkap lagli binupi macha sing phauba vaccine asi kappa yai paujenjeriba National Health Mission Manipur Akaswani Imphal dagi pauta biri Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi ngasi malemgi leba kaya na Bharat anoba midyang ama thamlakliba sibumai pakhan bahai basi naharol singi khutta lei New Delhi gi Karyapa ground da pangthokpa National Cadet Corps PM rally da wangang bada Sri Modi na hai Leibak asina sahi asida azadi ka Amrit Mahotsav palan pangthokli ऐतिहासिक ओरबा थौरम सिंह सिदा नारोल सिंह सरुक याहलबदी इंग्लिश सिंह अनि निफुतरेता भारत न निंगतमलक सही सामा सुरप मतमदा नारोल सिंह मंगलान के मंगफाउना बंगम हनगनी लोइनना नाहा सिंह लेबा की सेवाना तौफम थोकपा अहनब थबकनी हाइबा वाखलोंदा समस्या क्या कोखनब होनरी हाइखी उत्तर प्रदेश विधानसभा की अहनब तांकक की मिखलदा पुन्ना मिरेप सत्रुक कुलहुमदोइना लंबा तौनरगनी तांकक असिगी भोट फेब्रुआरी 10 दा पांथोकनी मसीदा जिला 13 की विधानसभा केंद्र 59 भोट थादनगनी मरक असिदा अनिसुब तांकक की मिरेप से पिसिनबगी मतम ngasina लोइरे अनिसुब तांकक की भोट फेब्रुआरी 13 दा पांथोकनी हौजिक सानबगी पाव ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फाना सिंधुना आर्टिफिशियल टफ लमलोंग सानब 13 सुबह मणिपुर स्टेट लीग की सेमीफाइनल मैच सिंगदंगसी क्लासा एफसी ना सगोलबन यूनाइटेड पु पंजिल अनि अमदा अमसुंग एसएसयू ना यूकेबी बु पंजिल अमसिनोदा थोइख्रे हेंगलेप सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स सानब अहुम सुबह पकांग हाउकिप मेमोरियल ओपन टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा नुपी की वॉलीबॉल फाइनल दा स्वांगफा यूथ क्लब ना सिंखोपाव खोंसाई मेमोरियल टेम्बु माइथिबा पीख्रे नुपा की वॉलीबॉल फाइनल दना हेंगलेप 11 ना हांखोमांग मेमोरियल टेम्बु थोइख्रे टूर्नामेंट असिगी नुपा की फुटबॉल फाइनल दना जोन वर्कशॉप एफसी ना सिंखोपाव खोंसाई मेमोरियल टेम्बु माइथिबा पीखी असम राइफल्स की जौपी बटालियन सिंधुना चांदेल जिला की जौपी खुलदा हौखिबा युमसा कैसनुमिता स्पोर्ट्स टूर्नामेंट अमा पांगथोखरे ऑपरेशन सद्भावना की सरुक अमा ओइना अमसुंग खेलो इंडिया चौखनहनबगी पांदमदा मफम अदुगी लोकल टीम सिंगी ओइबा वॉलीबॉल अमसुंग फुटबॉल मैच सिंग पांगथोखी मकोक मथंग ताराबसिंगदा मना मथुम सिंग अमसुंग साना खोनबगी पोलम के अमरुम यंथोखी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना हाइरी हौजिकमकी ओइना दोल असिगी टिकेट लौथोकपगी वफम लेत्रि जेडीयू ना मणिपुर दा नुपीदा शक्ति पीबा अमसुंग अफसपा लौथोकपा याउना हिरम 12 दा मिखल थेंगनगनी हाइरी मणिपुर दा ngasi कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग सादा 10.9 यौखी नौना मियोय 152 कोविड 19 पॉजिटिव ओइखी प्रधानमंत्री ना हाइरी ngasi मालेमगी लेबा कयाना भारत अनोबा मित्यंग अमा थमलकलिबा सिबु माइ पाखहनबा हाइबसि नारोल सिंगी खुत्ता लै अमसुंग उत्तर प्रदेश विधानसभा के अहनब तांक की मिखल पुनः मिरेप सत्रु कुलहुमदोइना लंबा तौनरगनी पाउ लोइजरे।